Wongeye kuba ikaze bakunze ba Top Figure TV, twongeye kubifuriza ibihe byiza. Nkuko twabibemereye twagiye tubabwira kandi ari nayo ntego ya Top Figure TV, tugiye kukugezaho amakuru y'ibyamamare atahandi uri buyasange uretse kuri Top Figure TV. Rero tugusaba gukanda subscribe niba utarakanda subscribe, kugira amakuru yacu agenda kugeraho ku mwanya. Ukanda subscribe aho hepfo ukazogera kugira amakuru ya Top Figure TV agende akugeraho. Nkuko nari soje kubabwira, tugiye kubagezaho amakuru atahandi ushobora kuyabona uretse kuri Top Figure TV, amakuru y'ibyamamare nkuko twari basezeraniye kuva na mbere. Icyamamare Dorcas na Vestina, aho ejo ariho bakora graduation. Vestina niho yakora graduation asoje icyiciro cya kabiri cy'amashuri ya secondaire senior 6, aho asanzwe yiga kuri ITSS Gasogi, ishuri ryiza cyane yari amaze igihe yiga ibijyanye na culinary, aho umwana w'umukobwa yashimiwe cyane n'ikigo uburyo yitwaye neza cyane, aho ikigo cyamushimiye katigeze akoresha izina rye afite, ndavuga izina ry'icyamamare. Kuba ari umusitari ntiyakoresha izina ry'ubusitari mu kigo, ni umwana yitwaye neza cyane. Mbega muribaza ngo tugiye kubabwira iki ku bijyanye na Vestina? Tugiye kubabwira iki ku bijyanye n'umusitari Vestina? By'ukuri Vestina mu minsi yashize baragerageje kutwereka ikirori cya mukuru wa Vestina, aho mukuru wa Vestina yakoze mariage, aho mukuru wa Vestina yakoze ubukwe. Noneho rero ejo nibwo Vestina yasoza senior 6. Amaze gusoza senior 6 habaye agashya kadasanzwe, ariko ngiye kubabwira. Vestina igihe cyose yamaze muri ITSS Gasogi yabaye umwana w'indero, yaranzwe n'ikinyabupfura, mbese aho n'ubuyobozi bw'ishuri atari ko bwabikekaga. Noneho rero arasoje senior 6, igihe cyose yari amaze yitwaye neza. Hari abagenda bacunga imyitwarire ya Vestina, abagenda bacunga imyitwarire ya Dorcas, ariko Dorcas ni mutoya we, nawe yiga senior 5, ubwo urumva ko umwaka utaha nawe ari bube asoje kwiga. Rero muri icyo kigo Vestina yabereye urugero abana benshi, kugeraho yageze no mu buyobozi bw'ikigo agira n'ababereye urugero rwiza. Amakuru twese tutegereje, amakuru twese twiteze, amakuru meza kuri Vestina. Ni ukuvuga ko imyaka yose Vestina yari amaze muri ITSS Gasogi, yari afite umwarimu yamwigisha. By'ukuri tugusaba gukanda subscribe aho hepfo cyangwa n'akazogera, kugira ngo amakuru nk'aya y'ibyamamare ukagenda atugeraho. By'ukuri ni amakuru twakoresheje imbaraga kugira ngo tuyabashakire, nkuko twabibemereye ko tugenda tubanezereza, tugenda tubashimisha kuri Top Figure TV. Amakuru ya Vestina niyo tugarutseho. Rero yabaye indashyikirwa muri icyo kigo, abarimu baramutangarira, yabaye mbese inyenyeri, yamurikiye abandi banyeshuri mu mico n'imyitwarire y'uwo mwana. Uribaza ngo mbega Vestina byagenze bite? Yabereye inyenyeri ate
abanyeshuri yabereye inyenyeri ate, abarezi yabereye inyenyeri ate, ubuyobozi. Ubu tuvugana Vestina inyuma y'uko yagenzuwe n'abarimu, yagenzuwe n'ubuyobozi, inyuma y'uko ubuyobozi bufashe ijambo bushimira Vestina, habaye agasha gakomeye, habaye agasha ata muntu yari akiteze ko kari bube. Nibwo umwarimu yigishije Vestina inyuma yo kumugenzura igihe kirekire, inyuma yo kubaho atekereza byinshi kuri Vestina, nibwo ejo uwo mwarimu yaza guterera ivi Vestina. Noneho rero bivuze ngo inyuma y'ubukwe bwa mukuru wa Vestina na Dorcas tugiye kuzakurikirana ikirori ca Vestina n'umwarimu wamwigishije. By'ukuri umwarimu yabikoze mbere amubwira ko amukunda, nubwo yabivuze ko amukunda ntabwo mwarimu yari yiteze ko Vestina acagira amubwira ngo yego, bivanye nuko Vestina ari umustar, ari icyamamare. Mwarimu yibaza ko Vestina ari bwitwaze izina afite, ahereko amubwira ngo hoya, ariko ntabwo ariko byagenze. Ibyo byabaye ku munsi w'ejo, aho Vestina ya graduatinga, aho Vestina yabona diplome mu gisata cya culinary. By'ukuri rero mwarimu yaratunguwe n'ijambo Vestina yamubwiye. Ese ijambo yamubwiye ni irihe? Yaramubwiye ngo niryo jambo tugiye kubabwira, ijambo ryiza ari naryo ryatunguye abantu bari bitabiriye ibirori bya graduation, kuko ntabwo babyihereranije by'ukuri. Vestina byarangiye avuze ngo yego, byarangiye abwiye mwarimu we ngo yego. Murumva ko ni ibintu bidasanzwe muri ITS Gasogi. By'ukuri rero ayo niyo makuru y'icyamamare Vestina twari tugiye kubagezaho. Tugusaba gukanda subscribe, ukanda n'akazogera uko amakuru y'ibyamamare agenda atugeraho, nk'uko kandi twanabibemereye kuri Top Figure TV. Amakuru nk'aya azagenda abageraho, rero azagenda agera kuri nde, azagera kuri wese wamaze gukanda subscribe, ugakugurura n'akazogera. Rero mwakoze gukurikira Top Figure TV. Twiteze n'andi makuru tugiye kubagezaho ko bigiye kuzahora bigenda, uko urugendo Vestina atangiye tugiye kuzahora turubagezaho kuri Top Figure TV. Ariyo mpamvu tugusaba gukanda subscribe udacikwa n'amakuru nk'aya. Nta hantu uzasanga amakuru